Yakni benta jongga kubor la OneRasP daga fatafat online shopping store. Reverend P. Nyota, Senior Administrative Secretary ka KGP Assembly ula kubur baka sarkar kelasya aban pelong jeseng no nado ka khasaw tereng matau panai. Henry ula ongpat baka balang Presbyterian barki wei par kikin honyam kin habbo di kikin doan balabo da ka sarkar. Tang bau lo ong baki dan par ki benta ki bela batha da ka sarkar pedeng kin nam yaha bar kikin hon balang Kristan. Kali khasi channel kala yo bani kren bari pastor Nyota halor ka nega je kendu je kinang yalam nyam bar ka sarkar kabla long ha ka sngit hoding. Teki habis pun bekum dapat kar komisyon kar jengmun beri ya jengmun kar timing. Itu baru kalau hiki kum dia ka SOP ke belawan na government of India. Te tang bah itu por gidan ki bam lo leban ni ki kane. Te kita pada sen sesna guideline ke government. Nomor hang tu ko ai ke central government ni kong ba syak menyarwai hafitah. Kita nilai discuss te kalau ba nilai ong ba ke jesen kram ka kot ba kram ka kot dirwai te kam lo no. Ya. Aru ka offering so gi nungkong tak ka jama kitu hang ba ini digi self support organization te claim offering thing la survive ni. Kita kinsa ni Te katur ko ang mga government guidelines central government kong ba habdeng masuk mo te via so kum do via. Kita baru kaya habla kan hab maintain kiding ebo jaka sakti sakti untuk habla kan hab thai ki balang Sekolah ada ini di perspektif di balang kan. Ki kodwara habla itu kau jadi habla itu. Long kum gi mo pastor ni presiden ni dan ki bible class ni dan jesen khna kum gitu ki akan kuno padi gitu. Kita nama bela gelado ni ketua jing ni ba. Isenari di palung advisable. Ke kamu ni gina kalian ke balang ini pen. Ini pat orang ki tang kita ke alis tang ni pendes long dosen suang. Kamu tak ki skul pen pau ke pat long mo pastor. Oh, ini hap logum tahi. Manos skul pen pau te nasakan sistem nama boleh bagi dia sendiri ese kum sebalang sol kila balong daki set mo nama ba di mani ki bah ki balang ki bah ki kum ke balang mukhar bat long tang si set jeli yo sei Okay. dong ni long tin sa snap un yo kita ki game khod dengan government Te kum assembly kum ka sanama pastor kum ki pastri. Yan standing committee kum itu pat ki sama ki standing committee committee lagi maintain protocol na sa game le so tambalong ba ni nang ni process ni ay long term ni kira ulun ka permission do disikin kalau kum tama level pastry tum le fil da kila maintain social distancing kan man long ki standing committee kemudian kalian yang fika KGP Assembly apa pastor hari bila yo tu ki asli yang government dai kemudian yo ki kailan bila pa cikgu sunan hasil dari balang mah mangi ka barang ting hap yang abin yang kesenat ka assembly mah ki company ya jiseng ngai kan kita bekerja sama